Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengecam serangan ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Ia mengutuk serangan terhadap pasukan perdamaian dan meminta semua pihak yang terkait mengikuti peraturan internasional. Duta Besar Iran untuk Indonesia juga menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo untuk meminta dukungan tokoh-tokoh di Indonesia agar perang dihentikan. Joko Widodo pun menyambut baik ide untuk perdamaian karena menurutnya geopolitik dan ekonomi global saat ini sangat terpukul dengan adanya perang. هیچ قوانین و اصول اخلاقی و بین المللی را رعایت نمی‌کنه در جنگ. حافظان صلح مسئولیت دارند در تمام جنگ‌ها در تمام کشورها. متاسفانه رژیم اشغالگر قدس، رژیم اشغالگر اسرائیل به محل نیروهای حافظ صلح اندونزی که برای برقراری صلح به لبنان رفته بودند حمله کرد و چندین نفر از اونها رو آسیب زد که 3 نفر از اونها به شهادت رسیدند. Intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran. Saya kira ini bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran, ke Dubes Iran mungkin terkait kan Hormuz belum dibuka untuk Indonesia, apakah sudah ada lobby? Ya, tadi saya menyampaikan banyak hal, tetapi itu urusan pemerintah ya.